nche paka ngende karuwa rine mambi nkate tata munganaji tata kange ng'ombe tara tari kaoni ngai siri 80 ari tukata kile siri 62 asiwana nende karuwa ranke katiyari nda bamura bari bagante mambi tutekomerana uyugi tugende kindu tukikurine moto poti bishuru tukikurine yari yo muri tugende maganda bono ga eskuru nga kiyari koroko ya isto kugende gezunguri bono mugaga mo Kenya Teachers College yani bono mugaga mo nalioka ile ng'ombe gwachire kwandire shilingi 80 ahora ndikera na butuku aliyo ndiko nguru aliyo muntu yagocha kunsabira bono taramanya ngana hawani ile ng'ombe ikiwa simbate ya mwambire esipungo ya basi wana linde mambi nkabuko butuku ikonuwe yari kubugi wese kanisa butuku saa 11 ine kunuwe ntangani yamanya kubugi saa 11:30 ine saa 11:30 saa 12 bantu bana barobera kukikosabe ekanisa kanisa nibo bantu bali nyine tamayo kukikosabe bagenda bakunya batiche inige sirwa atara baguche kanisa bagumigana so murango abwiso murango no injerere goje seitonka chenga itororo ngatiga abanyagumigana abo chenga japakanga ngo integete goje paka seito abwiso ngo itari nani imeweta ino ni amana ni gakabaire kale mwene kinga ukimenyeto lakini ende mambi utuko saa 12 ora ngo ikanjera aburi nani erine akanani karenge sikunyuma yeituga ngo nyoranga umupasta natutete murandia nakwanitenga omuntu oyo amakaimo kimambakyuni koyande sabari yaje agahete kanisa kanyisa abantu amwe abo bagusaba agate batakunyara gusoro yarachiko ochererwe sabari ari kugenda akarwa kagenda ajara agenda tegujwe ikanjire nkubika mwaka gakoraki agakwa igota igete sabari eri ari kokoraki ari kugenda kana nyirabo yonka burana nakure karengera libona ngabona nakori amakosa ano gatakwera ne kanisa utabukia masafa oro yaya kawagera kujuru sana unali kama rusi sawa kana akori ni stage nyere akumenya saa yako bwangu antiga ngati ono feito nganya tata yara ile kama tura tata na ona tia ngomberi ono nkoga na de suku ate mwishi ana yenda buya iso irabu abakwana te ni yori te kwa kitaka kugenda ona singo eta chiro yete yerioma nyenda yugis nyenda kugenda kindu tukanyana na bari banda ora tuline moto pote kizo ingijwe ya arioma na kurina na korora ru no ko ega ariyo ko yegu onko unechi ya rinji karchi ko yanda goyera ko goria ko ataya kindu ko yanda anda wako baba yabagusi baganda binga ikibando bari kwira kindu ndabacyari kwetera kindu cyeru Yesu akereki basi wana agoro tiyo mwana wese kuri ene heto kuira ntu ya ukansega bago beke gari bangabe kwe gari itanga kigima kuline gari utana ko yara na ndiki kabera katikati ye gari kabanya oye bono ule mwaka 45 1945 miaka yenare kali kugenda bwangu sana ikibono maite anyekere 1995 ugo 1945 ugo kwa isiri kwa miaka 20
Waisire gwike miaka 20. Basi bono tukurorende tugotirimuka ginete gwita gukigene Mogotige mete maiga ne nanga tugaika kindu tugaika kindu no motipati ye iri otoira Kisumu kaiguya yo mabono anongo wenda turi bono bari bande kunde bari bande iga bari kuna jiri tikiti basongo iri ekuru oyo ndegeza ni ndoso ne rugwate motipati ne rugwate gachi ari chikuru asia abantu basongo ne rugwate tikiti okona china no tikiti chikono chiro kuna jire tikiti yoko ne motopoti basongo kwa mekado kwenye nina ke kwali ne yo ya kuru basongo ya kuira kindu gwaji kuri ne motipati paka kujisu rugwate tikiti ai kwa rure gato bwa tikiti kwa soire gari ida chiyo bono ngujiko soy bagonkania ete tikiti ne timbati ne jiwa sembati ata pana shuka kuira ni buki ngomanya karanga libono bukukora kuna kaleki na kule kiagara ya bole ngo chakuchi ngo yenda bo kiye kombera ina gari mezi mangano go ko tana maguru na mangana makongo